Yes, ni Menya Vuba TV, aho tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye bimeze neza, amakuru mashasha. Tuguma dushimira abantu bose bakomeje gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi, tubabwira ati Nyagasani imigisha ayibongerera ibe myinshi. Nkuko mubizi, Menya Vuba TV tuba duhari, tuberaho mwebwe mukaberaho kubera twebwe, kubera ko yuko twebwe ubwacu twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntago tuzigera tubatenguha. Inkuru igezweho mu Burundi muzi yuko Harinde Evariste watorewe kuyobora Uburundi manda y'imyaka 7, agatorwa asaka bavuga ati oya mwaratwibye. Ndetse Kiliziya Gatolika iherutse gutangaza yuko ibyatangajwe ari ukubeshya, kubera indorerezi bohereje, cyangwa se Kiliziya Gatolika indorerezi yagiye yohereza mu ntara zigiye zitandukanye. Hari ripoti batanze yuko ibintu bitagenze nk'uko babishakaga. Ngaho nguko rero mu Burundi nicyo gihugu cyonyine cyavuze giti twebwe Nyagasani ushobora byose, Imana ishobora byose, ntago yakwemera yuko covid ihungabanya ibintu byacu. Twahagaritse kuvuga yuko nta gikorwa na kimwe tuzigera duhagarika hano mu Burundi. No mu gihe cyo kwiyamamaza, mu gihe amatora yararimbanyije, mu gihe cya campaign, ntago bigeze bubahiriza ingamba runaka zo gukumira icyorezo cya covid-19. Uburundi bwaravuze buti twebwe hoya ibyo kuvuga ngo turakumira ngo covid biki. Ndetse nicyo gihugu cyagiye kitatanga update z'amakuru y'abagiye banduye. Urabizi ko Nkurunziza ari umwe mu barokore original. Hari umunsi umwe yigeze kujya muri Uganda. Icyo gihe ajya muri Uganda yahise ahitira ku rusengero rwa Kayanja ajya gusenga. Icyo gihe rwose ndabyibuka neza, narindiyo. Petero Nkurunziza yagiye mu rusengero rwa Kayanja aho bita Cathedral Center, ajya kugira gute? Ajya guhimbaza Imana. Nkurunziza rero ni umwe mu barokore bahimbaza Imana mu buryo budasanzwe, aho yavuze ati iyi corona no ntago twebwe twakemera guhagarika ibikorwa byacu, Nyagasani ushobora byose azabidufashamo. Nkurunziza rero ni umwe mu bantu baherutse kuvuga bati twebwe manda 3 nyoboye zirahagije, reka mpereze mugenzi wanjye nawe ayobora aho yahereje mugenzi we muri SNDD FDD kugira ngo abashe kuba yahatanira amatora. Kubw'amahirwe Evariste abasha gutsindira ayo matora yo kuyobora igihugu cy'u Burundi. Ariko inkuru ihari ari nayo nkuru nyamukuru ituzanye aka kanya. Umugore wa Perezida Nkurunziza yanduye coronavirus. Aka kanya tuvugana ari muri Kenya mu kuba yabasha kubona ubuvuzi. Iyi niyo nkuru ituzanye nyuma y'uko Burundi buvuze yuko Imana ishobora byose ariyo izabafasha kuba bahangana n'icyorezo coronavirus, ntibabashe kuba bayikumira cyangwa babasha kubahiriza amwe mu mabwiriza namwe yagiye afatwa na leta z'ibihugu bigiye bitandukanye hafi ya byose ku isi. Umugore we yasanzwe yanduye. Ese umugore wa Nkurunziza ko yabanaga na Nkurunziza we bimeze bite? Aho ntibyaba bica amarenga yuko Perezida w'u Burundi cyangwa se ugiye gusimburwa ku ntebe yaba nawe yaranduye? Ibyo ntago twabyemeza bitaratangazwa. Ariko inkuru igezweho nuko ngo Denise Bucumi Nkurunziza yashyizwe mu bitaro bya Aga Khan biri Nairobi muri Kenya, aho bivugwa ko yanduye coronavirus. Amakuru avuga ko umugore wa Pierre Nkurunziza yajyanwe muri Kenya kuri uyu wa 4 mu gitondo akuwe i Bujumbura, akaba yaratwaye n'indege y'umuryango Nyafrika utanga ubufasha
mu buvuzi. Ikinyamakuru The Citizen cyanditse ko kugeza ubu Donizi Bucumi Nkurunziza amerewe bitaramenyekana. Umugabo w'Inkurunziza ntabwo yari muri iyo ndege yamujyanye i Nairobi, ahubwo yaherekejwe n'abarinzi batatu barimo umwe nawe wasanzwemo coronavirus. Kugeza ubu ntiharamenyekana uko yemerewe kwinjira muri Kenya, kuko iki gihugu cyashyizeho amabwiriza y'uko abinjira ari abataranduye coronavirus. Burundi ni kimwe mu bihugu byagaragaje imbaraga nke mu guhangana n'icyorezo cya coronavirus cyugarije isi, aho ibikorwa byakomeje nk'ibisanzwe ndetse hagakorwa n'amatora yasize General Evariste Ndayishimiye atorewe kuyobora igihugu. Mu ntangiriro z'uku kwezi Burundi bwategetse ko abahagarariye OMS ndetse n'impuguke 3 zahozaga ibikorwa byo kurwanya coronavirus bava mu gihugu simusiga, bagenda vuba vuba bareke kuguma bazana ibintu byinshi. Burundi kandi nicyo gihugu cyonyine muri Afurika cyonyine rukumbi kitigeze gihagarika imikino y'umupira w'amaguru muri iki gihe cya coronavirus. Ngaho nguko umugore wande wa Petero Nkurunziza yasanzwe yanduye coronavirus. Tugiye gusoma zimwe muri comment abantu batanze nyuma yuko bumvishije umugore wa Petero Nkurunziza yanduye coronavirus. Haribazwa niba ese mu muryango wa Petero Nkurunziza nta wundi muntu waba wanduye coronavirus, ko umugore niba umugore wa perezida yahoranaga n'abariya yagendaga ahantu hagiye hatandukanye, ntago yahuraga n'abana bese, nta muntu n'umwe wo mu muryango wese bahuraga. Nico kibazo kiri kwibazwa hano. Rero tugiye kugusomera zimwe muri commentaire zagiye zitangwa n'abantu bagiye batandukanye nyuma yo kumva yuko umugore wa perezida cyangwa se umugore ugiye gusimburwa nyuma y'igihe kirekire ayobora Burundi yanduye coronavirus. Reka duhere ku ya mbere. Tanga comment yavuze ati uyu mugore iyo bareka kumuvura bagategereza Imana yabeshye ko ikiza covid itazigera igera mu Burundi. Nibura apfuye abaturage bakwitabwaho aho kubeshywa ko covid Imana yayirinze Burundi, bakaba bari gupfa bazira inda nini ya Nkurunziza no guta ubuyobozi abeshya ngo abuhaye Evariste. Iyo ni igitekerezo cy'uyu nguyu. Wa kabiri witwa Emi ngaho da abaseko bariho bishima ngo abanzi babo Imana yabafungiranye mu mazu ngo ari ko bo baridedembya. Ubwo wenda ni ikindi kibazo cyatumye ajyayo, ariko corona kubera ko abarundi bo corona ntiyabashobora. We yavuze ko corona idafata abarundi. Wa gatatu bita Aloys sinseka abarundi kuko nta kitabaho natwe kitatubaho, ariko bagirwa inama ntibumve. Mbabazwa nuko babeshwa n'abayobozi babo bakemera kandi babibona. Uriya mubyeyi Donizi Bucumi yaba afite covid-19, yaba arwaye indi ndwara, ntibikuraho ko mu Burundi hari iyo icyo cyorezo. Nyamara abo bayobozi babo batarasibye kubabeshya ngo basenga Imana cyane ngo Imana izabakingira ntibandure. Burundi Imana ifasha Barundi, Imana ifasha uwifashisha, kandi abanyarwanda tuvuga ko Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda, ariko ntibibuza ko twirinda. Bishoboka kuko aricyo yaduhereye ubwenge. Byongeye abarundi bose siko tubarusha ubutungane. Kwirinda ni ngombwa biruta kwivuza. Undi bita Moyize yanditse ati ubutumwa bwa Bujumbura bwakomeje gukerensa covid-19, reka ibagaragure uhishira umurozi akakumara urubyaro gusa umukama abarinde. Undi bita Suzanne batwifurije kuguma mu rugo ngo babe mu matora gusenga basabira abaturanyi nabi. Imana igiye kwigaragaza bumirwe ihere kwa Nkurunziza, uvuga ko asenga nawe usenga asabira abo yanga nabi. Hoya usenga nyagusenga usabira abakwanga ndetse ukirinda kwangana. Yewe madamu Nkurunziza saba Imana ikwiyereke ukire hanyuma wiyunge nayo nta buryarya irakumva. Izo ni zimwe muri comment twagutoranyije. Bamwe bavuga bati Uburundi bwakomeje
batubahiriza amabwiriza yo gukumira icyorezo cya COVID-19. none umugore wa perezida birangiye agifashwe. Ni Menya Vuba TV, aho tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye kandi koko twarabiyemeje, kandi koko ntabwo tuzigera tubatenguha, tubagezaho ibintu bishyushye cyane, amakuru mashyashya, amakuru yandi atoranyije, yandi wumva ukavuga ko Menya Vuba ariyo ya mbere. Muhorana na Bukari. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, ukore no kunzogera iri kuhande kugira ngo utazajya umucikwa n'ibyiza byinshi tukugezaho. Reka tubonane mu yandi makuru.